Dragi moji prijatelji i članovi pokreta za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, danas je 15. januar 2022. godine. Kao što i sami vidite i pratite na ovim profilima, formirali smo pokret za slobodnu Bosnu i Hercegovinu sa željom da nam svima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na naciju, na vjersku opredjeljenost, na vjeru, bude bolje, ljepše i sigurnije živjeti. Svjedoci ste da ovi državnici, ovi vladari, pogotovo ovaj trojac koji je na vlasti, iz dana u dan dovode ovu državu u vrlo teško stanje u kojem je jad, šemer i bijeda, stanje u kojima su oni napravili državu samo za sebe, da imaju ogromne plate u parlamentima, u vijećima, na javnim funkcijama kao direktori, osim toga u komisijama, u nadzornim odborima. Sve su to uzurpirali, sve rade, a veliki broj mladih ljudi ne radi, nema posla i gotovo 500.000 naše mladosti, naši stručni, obrazovani ljudi, bez obzira da li su fakultetski obrazovani ili su dobri majstori, odlaze u zapadni svijet da bi zaradili koru hljeba. Upravo iz tih razloga, iz razloga jada, bijede, čemera, iz razloga teškog života, iz razloga da se riješimo ovih uhljeba, ovih kriminalaca, lopova i ljudi koji su uzurpirali vlast desetinama godina i doveli nas u vrlo tešku situaciju. Ja i nekoliko ljudi odlučili smo da formiramo pokret za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, a ovih dana radimo na tome da se taj pokret transformiše u stranku, ne podaničku stranku, i stranku ljudi koji su otišli iz drugih stranaka i formirali nekakve druge stranke koje će vjerovatno ponovo ući u koaliciju sa vladajućim strukturama samo da bi vladali, nego smo formirali pokret i transformisat ćemo je u stranku da bi vama bilo bolje, da bi radili na zaštiti ustavno-pravnog poretka, da bi radili na zaštiti naroda, da bi radili na zaštiti svih tekovina za koje su se borili naši borci, heroji, gazije, da bi poboljšali socijalni status ljudi, da borci nemaju 5 maraka po danu koji su proveli u vrlo teškim uslovima borbe za ovu državu, nego daleko više, da bi penzioneri imali prosječnu penziju ne 380 ili 400 maraka, nego 600 maraka, da bi radnici u realnom sektoru imali daleko bolje uslove rada i daleko veće plate, a te plate ne smiju i ne mogu biti ispod 1300-1400 maraka. Isto tako da bi rudari bili zadovoljni, da bi prosvjetni radnici bili zadovoljni, da bi zdravstveni radnici bili zadovoljni i da bi mladost koja nam svaki dan odlazi ostajala u ovoj državi, jer bojim se da u narednih 5 do 10 godina da ovo ne bude zemlja staraca, zemlja koja nema perspektive i zemlja koja može nestati upravo iz razloga što nema nataliteta. Kažem, pokret za slobodnu Bosnu i Hercegovinu formirali smo, radit ćemo na tome ovih dana, već imamo preko 1200 članova. Ja želim da vam obećam da ću zajedno sa ovim ljudima raditi na tome
da imamo jaku, zdravu stranku, bez kriminalaca, bez lopova, bez korupcije, bez mržnje prema ovoj državi, sa mladim, obrazovanim, stručnim, pametnim, iskrenim i poštenim ljudima i da uz mladost i iskustvo gradimo daleko bolju državu sa daleko boljim uslovima života i rada. Pozivam vas i na ovaj način, pozivam vas da nam se priključite, pozivam vas da bez straha idemo u bolje sutra i pozivam vas da prenesete svojim kolegama, prijateljima, komšijama, svim ljudima dobre volje da ova država u kojoj živimo ima perspektivu za život, bolje uslove života, sigurniju i bezbjedonosnu, da vodimo sigurniju i bezbjedonosnu politiku, a ne politiku rata, sukoba. Želimo da ova država bude građanska država, a ne država plemena, država plemenskih vođa i država gdje će mladost i mi koji živimo strepiti od rata, ratnih stradanja i budućih genocida. Zato pozivam sve ljude, bez obzira na vjeru, naciju, priključite se ovom pokretu, priključite se ljudima koji žele ovoj državi bolje sutra, a samim tim i bolje sutra svima vama koji živite u ovoj jedinoj nam državi Bosni i Hercegovini. Ja vas pozdravljam, želim vam puno sreće i uspjeha u životu i radu i kažem, priključite se da bi nam bilo bolje, udobnije, sretnije, radosnije živjeti u ovoj državi bez ovih kriminalaca, lopova, bez rata, bez ratnih stradanja i da bi našoj djeci i omladini bilo bolje, da bi opstajali i ostajali u ovoj državi koji nema bolje na zemaljskoj kugli. Hvala vam puno i još jedan put puno pozdrava i čujemo se ako Bog da.